Play fibro kemit besuk kemen fibro saya simpan ti mentakasngi ngong pi bang kwa ban pensai pi namar babun kinung ilam bakla sapang adhar card dengan ong pi wajunge kinung ilam bakla ban ong 666 lani ban ong bi number 666 number kris lamler em ngong pi nang ni sakman pi kibadai kinung bela kibaduk kinung kendong kiba im jakpo dak bakamai jakpo lada phimle adhar number kamut phinsa ya adhar card phinsa jenjar il de hadien phinsa jenjar hadien be hangni mentang ko an pensai phi halor jongka kani ka bike isram kani ka isram ka isram portal ti ka isram portal kadai ka portal ka balum ya ki kerteng jong baro kinong bala thau da Ministry of Labor Employment Government of India ti mentala da phinle ya kane ka isram card lada phimdon yo adhar card phinomla araban yo phinsadu jing mento hedien ti menta haba phile ya ya kanika isram pihapan ya kanika isram pin suaba pinyo yo ya ka kan isram kan keba pinyo jing mentoy na kanika bha kamang na sarkar kini tip kamut pihap don kam choyu adhar lada pimdon adhar pin sajenjar hadien ngan ong yipi ti hangni kamut pensai kane kai ka isram portal ka isram portal kadai ka portal ka balum ya ki kerteng jong baro kinong bela thau da Ministry of Labor Employment Government of India mano badai unong organize worker organize worker udai baro nong bela batrei na yeng batrei kam lajong babelasngi hakino kino kijat kam badru kito kinong trei kam kibom hap hapo ka ESCI lani EPFO or agriculture worker rep karep karyang taxi driver MNREGS Asha Aganwadi ti kani kebalai manu bala bandrung dukot haka isram organized worker balakot khandru snem karata but omday bantam ya kasan khundai snem kamut ki balakot nrufo snem kamut ki la ban apply pat kila ayo ya ke pension pat kila apply ke pension lada kila don ya kanika isram card ti kaba banta kabar ubom siu income tax lani EPFO ESIC lani NPS kikot kisla badon kam hakapor pendrung kerteng haka isram adhar card number mobile number bala penya solang bat wa adhar kabang account badon kam ya IFSC code utu bade jongka passbook jongpi ti menta lada phimdon yo adhar card kamut phinomyo ya ketuka isram card kabade na kabenta ka jingsiu ya kitu ginung belasngi kumba mencam snem ndru benai kamut ba khang ba lockdown kitu kirang ba asnong kilawan sim kerteng hasnong ru kilawan sim kerteng te ki ong bet ba pi bela fitre ayu ngila itu ba belasngi ba kumta hendrai kila de sim ru yo to yo nu number IFSC code jongki passbook account hendrai kapisa dia bon bomyo ra namar kitu bala register kade san hajar bat kitu bom par register pat kalong hajar sispa hendrai bon ki bomyo don ki bayo news pa namar account junga tingai iba kapoi news pa ti ngakwa ban batai pi baro ki ba sngotho ti bale bi ong ngitum yo haba pi pimle hi yo adhar card ye te kamot pisadu mentoy hadien Dena takadaw balik nga sa tao kanang ya kanika YouTube channel jongan na kabantaban pensai pi marpim yanget pi sa ila palan ti kabasan hangno ban register da kaba pendrung kerteng hi haka isram portal www.isram.gov.in lani da kabalet saki common service center ki badon hasnong
lani dong ki jing mentoy na ka jing pendrung kerteng ha ka Isram portal ka sarkar kami kala ban sedang ya ka Isram portal ka ban long ka jinglum jing tiap sapang kinong tray bela tang nak bentak ya kinong bela lait nyo ki batri kam sarkar mo ka jing yarap hadu arlak tengka hapo ka PMSBY baru ki jing mentoy na ka benta kinong bela an ai lang ba ka ni portal ha ka por balance shop kamariang lani ha ka por klam ka sarkar kala ban penun kam da ka ni kathop ban ai jingirap pisa ha kinong bela NB lada pidon kano ka jingkeli pila banwan Shaka office jong ka labor commissioner Meghalaya Shillong lani Shaki Common Service Center CSC kani la issue in the public interest by the labor commissioner Meghalaya ti kani ka jing pensai ka ba lawan pensai da i ketua video ka bang ada pelat men ba lawan pensai da i inspektor jong ka labor department ti ngilaya keran bat i namar balai ba bonsen ka kibriu jongi bon kimtip ra namar ba kita kinong pensai ru long tik ba ki penting penban namar haga jaka ba kin pensai banya kiong teman ba don kamban sundur adhar ti lada phimdon yu adhar pan pinum pin sadu lut ki mentoy dia nabot pin sadu ki mentoy namar ba klem adhar kamut pin sasem jingjar ba hanre hangne pan bun kinong yalam bakla kamut ki dah ka baki kwa ban yalam bakla ki brio khanang bakin du jing mentoy ki brio kamut ki le atik kumba ba pause pat ki don da ka we pat kaplan jongki kamut ayu kamut ba ki yalam bakla kum ni ban ong be bo adhar uli sik hatu kamut lada man siwai adhar kan kamut pi ong nombor sik manta pa dia yau vaksin pi abit pluk hardo mo katar pi ong kumno wi yalam bakla ki brio tie pi ki pajba ki bape ya kan ni ka YouTube channel jonga ngan ong pi salite sa share khanang ba baro ki brio kindup tiep kindup sngoto sanong kendong baro khoj khanang ba kitu ki bompat lechon adhar pin hapan son adhar no lada pimson kamut mlong ra pin sejenjar yelade hadian habot pan namari ka baha ka benta jong pil abam e no kiwei pat kin bam e kiwei kin sayo e kiwei de na ta kataw te what is Isram kadi kato hi bangala de pensai tinga ngamdon kaman pensai kene kiten parang namar balai ba nongkong hi ka YouTube channel jonga kalong bait na ka benta ki briu la jong ban pensai ki briu la jong ti kani takamut lada ki bom sngotu ya ka kiten la jong ti kemut ki hapan wat jing tip hi na po labor department andre ngan ong ipi ba ngam tre ban kren parang la ni ngam tre ban kren hindi andre teng hapan pendon kam hi ti lada kidan ki bakwa bangan pensai da parang dong sepensai ken ti tang kini ki jingkran ba langkot jonga kamut bang kwa ban pensungtu ipi ti le no kham kloi namar ba lasai inda lakot ko harendang ti kamut saya jalau pede yarap di na takadaw sungtu sungtu no ti tang kini kentian khoblei sibon ipi bro